Ezingena kamuva-ke ezokuthi-ke ngane zakwethu-ke umfoko kaManqele usewaba nenhlanhla-ke futhi-ke wazitholela nje ukuthi-ke abe yinxusa khona laphana ey'cathulweni-ke zakwa-Abida bafowethu. Laphana-ke njengoba nibona neso lezo likhonfemile ukuthi-ke lokho kuyindaba-ke eziyiqiniso-ke. Masithatha ukubheka futhi-ke ey'nkundleni zakhe zokuxhumana laphana-ke kuwona uFacebook sesathola ukuthi-ke cha, ipostile-ke nayo-ke insizwa-ke ithi-ke inhlanhla ithi tata, njengoba-ke ithali-ke iseyamqoka-ke njengomunye wabantu-ke abangaba-ke ngamanxusa-ke ayo-ke i-Abida. Le ndoda-ke idume-ke ngezo-ke, idume-ke nje ngokuqoka, idume ngomculo wayo futhi-ke omnandi bafowethu-ke. Umuntu-ke uma ephumelela sesimbongiseke thina-ke la kuyona-ke le channel bafowethu, njengoba senza nje namanje sithi-ke cha wenkunzi malanga awuqhube njalo, awuphushe nje mfowethu-ke, sikubongise kakhulu, danko.